Hello everyone who are watching us today. Here I am once again to present this program to you inside at Dewdrop Center event here in Manukau, the former Vodafone Event Center. And why I am here at this place? Because on the 1st October, 5 o'clock in the afternoon, this place where I am, these chairs, is to be a witness of the manifestation of God's power in the life of families and the people that will come to join us in this great and powerful day. On this day, we are going to have the distribution of the blessed oil for free. As you can see the image, it's already prepared. Each and every person will receive this blessed oil from Israel for free. Entrance for free. And we are going to have also here in this place, as you can see the image of our previous All Answer events, the entering of the replica of the Ark of the Lord's Covenant here in Dewdrop Center. And when the Ark of the Lord enter here this place, the glory of God, the power of God, the light, because Jesus said, I am the light of this world. And those who follow me, he said, they will not walk in the darkness. So prepare yourself, your family, to come and join us. You who are someone who are waiting for an answer, from immigration, from a lawyer, from a job that you applied. You business people who have waiting for an answer to get perhaps a partner to run a business, to sign a contract, or to get a better supplier that you may have enough products to supply your customers. Those who are in need of an answer, we invite you to join us and be part of something great that God wants to do in your life. As it happened in the life of this person that will share the testimony with you. Have a look, don't flip channel, stay with us, and I'll be right back. Talo falava Samoa, wai lava se tasi o loo whaafafonga mai re nei tūla. E mua ona whailua atu lo ingoa, o lo ingoa o Patosina, te vanga. I le taimi whatu a o urufale mai ai i le usi keiti. O tele whaafita uri sa o iai. Tele fo ia whaito toa sa o iai, sa o walu o te sa ili. I se tasi e fsosoani mai a teau. Ai o le taimi na o urufale mai ai, se tasi fo ina a pasino mai a teau le whaito toa i a teau. Lea wa whawhita auri sa tele whawhita auri a teau. I lo walu i kalapu o tele whawhita auri sa o iai o le inu. O e whawhita auri sa o iai. A to ai malo watari i sa nufo i le mental house i le ono tausanga. O le awala na sa o sa ili ai sa taumwhai e ave lo watari i sa moa e su se awala e fo i ai whawhita auri. Ai ona o whale mai te tono o le UCKT, lea wa o whawhita auri umasai a teau, wa tatala whai te toa e lea tua i a teau. I whawhita auri sa o kensa, sa moa fo i au le mai lea o le kensa. O le sa tamu whaira ti a polo e ti stoi lo tangata. Tere o mai sa o iai, le teimi sa o ulu mai te tonu e le mawhai ona o savali sa o i tere o mai sa o iai. Ai wa ulu mai te tonu wa free uma mea uma ia teau. A to ai malo wa tari i sai le mental house. Wa to e back to normal o ia, wa to e foi o ia whainga ruenga. Wa le aini mai, wa le aini whawhita uri sa o iai, sa iai. Miele o te o ila manisi o lo whaafonga mai ma fia maua fo le fisosoani i le tere o whaafita uri sa o iai. O te tari tonu o e ao ngā lo whaafonga mai ma
I se awa onga fo I wa au mai e le atua ia te au. I le taimi wa to e avea lo tangata, I se tangata malosi wa le to iei ni mai. O le o to iei ni whaafita auri. O le mele o te talo atu ai, o ai lava se tasi o lo whaafafonga mai. Ia o ngā, le nei sea fo ia te outou, e whai ma, tau te urufare mai ai, ma e le whaapea whai atu o se e, tau te o mai o lana vai ai, a o ani mai o lo, ia te outou ma tō whaafita auri o lo ia outou, ia a vea le nei, sea ma le nei testimoni ia outou, ia a watu ia o ngā mo outou, e ona o whai atu, ua free lo life, I le tele o whaafita auri sa o iai, a toa I whamlo watari, I le tele o whaafita auri, o le taimine wa te tau ona o le ai, ai o te whaafitai I le atua, ona ua whaasino mai le nei ama noa ma le whaito toa ia te a, le ua alai ona o free, ma lo ua nganga wha maulalo, whaafitai lava, manuia le nei aso, whaase fua. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Momon whaftai le tua ona o lona ngā leima lona alofa ua tatolia mai nei aso ia o lo ingoa wheleni ia o sina moli maupupu wafo I le alofa maleanga le o le atua mahana wawenga sa ia whaia mo au ia o tele isau le Universal Church sa tele ia mea sa o ia o au se tangata inupia ia whapea fo'i sa masangi o alo I kalapu ia whapea fo'i ia sa ula fo'i ia a ula la le tapa ia e lua pepe skaleki o te ula ina I le aso e tasi ia tamu whaia ia ve ese ia le fia lo loto ia mea whaalalulangi o fo'i masingi poka ia o te alu fo'i ai o te poka masingi ngā mongo ai tupe o le si mea sa wai fo'i le loto lea o ona o fo'i sa o mai o le mai la sa wai o le lava le toto I tono lau tino ia te lau taimi o te moe ia te le lava le umia se taimi ia le lava ia te moe ia ma ele lava se malosi lo tino ia te ewo saulo le lotu lea a matana o sau toi tiasa umana o sau vai au tatalo ia solua wa solua ia foi wa solua vai e fa malo longa ia te sau hala talo mo lo fa malo lo ia lo ma ia te ewo o toi alu lo le fo mai ia fa mai fa lau test ia saulo le result lawa
wa nomo uma wa toe le lo to wa so solo le uma me uma ia le si mea wo le toe tango le pia ia wo le toe ula ia wo le toe alu i neo kalapu te le toe alu i masingi whaonga ia masingi puka ia me uma ia sa o whaia ono le fiesu e nao se fifianga i lo loto ia ai tano sau le lotu lea wo suia lo o langa wo le toe fia mana o i meanga o lalangi wo le toe mo o mia meanga wo na o Yesu wa o te malolo ai ia lea la o sawa ia le lotu lea ona o le te lea swinga wo vaia te au o te loa lea le swinga loa ia uma te mi a te li sau le lotu ia lea fu i lawa a matana o maila o whanau ia malo to lua ia ai mese fu i la se o uso lena sau nei lwa yaso nei ia o fia e sau le lotu ia ona o leva ai mai fu i wasui fu ia le mesa ia ilo o langa ia sina moli maupupu lea ia watu sosoane atu ai fu i tato atu nuu i o loo o ia ni whawhitau li e peo au ia na o Yesu ta se malolo ai ia whawhitai mo lewa noa ia alofa le tua whamanui atu tatu tunuu ia soifua na Yesu. O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha tau wina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ai, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awane e msia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina ai fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau aing. Aso mua o kitopa i le Dewdrop Event Center. Manukau, soifua. Salawalawa Samoa o lo ingoa o e seta. Ai o tele i ulufale mai i le Universal Church. Sa whapea na whiangai o ma telo whawhita uli tono lo ainga i la whanau. Ia whapea fwoi o na lawea fwoi a o male se tase o le whanau i mai o le tino. O le utama na laiona o la asia mai le Universal Church ona sa yaini whawhita uli a te ia i le ona soifua maloloina o lona ola soifua maloloina ia o se atama sa maua o ia i le mai fatu sa whapea no sa ili sa whapea no sa ili so se mea lava sa whapea no walu i lunga le internet e su e ai se fofo ai o te le loa e iai le la ale e kalesia le nei o le Universal Church i nei o tahu ia ai o tele i sau ma o sa ili i se tonga fiti mo si atama e sa whapea foi ona maua au li tele mai sa uwhianga iai o au o stangata e sili ona mai te tonu o le matou ainga ai au te whawhetai lea lofa o lea tua wa whaia a wala e ala i la utama sa whapea ona mai ma te sa ili i se tonga fiti wala au atu i lea tua ina o tangi atu i lea tua whaasino mai se awala le lei mo au e mawhai ai ona malolo se atama ona o le telo whawhita au sa whapea ona whai mai tangata o te alu sa ili fofo i tua e fofo i taulasea so sa whapea ona mato le ai lava se swinga toi lava ina o mai le ola se atama se o le ala lea na lai na mato ulu fale mai te tono le Universal Church i o tau i le lua afe ma le iva sa matou awai te tono le kalesia
E o mai la le taimi nei, o te whawhitai le atua, e vivi whai a e lo loto i le atua, ua whapea o na manuia o ia ua matua nei, o whaingaluenga, e o whaia te au ua le aise mai. Vi ia le ali i whawhitai tele le atua, whawhitai Samoa mo loto a wai mai, ia whafo i le vi inga ia te ia. Nei la o te wala au ina tuai, ma le whaalo alo ia te o tau, si o atinu upele wai i e o fia maua se fisosoan. Ma liu mai tala mai au o loo iai le tali. O loo iai le tali mo tātou. Ia o la wala awatu lea aso so mua o ke topa i le lima i le afiafi. Ma liu mai matala au mai tātou awai i nei i le mele sa iai le Vodafone mua. Ia o ina la whai ai la mātou event. Ia e te whapea na receive, na e tau au ina le sua au o man whapa ia ina whapea foi ona e pai atu i le atola aua le atua. Ia e whapea na sui ailo o langa i le sua foi Jesu Keriso o te whai aile nei mon mau ma le anganga whaftai lava. Amen, amen. Where I am sitting today, it will be the place that you are going to be sit on the 1st October 5 p.m. here at Dewdrop Center event, for you to take place and part in this great event that we are going to have called All Answers event. Entrance for free. The gates will be open for the public as from 3 in the afternoon on this date, 1st October. And everyone, you are more than welcome, regardless your religion, your culture, or how your life it is. It's free entrance. We are going to have the distribution of the blessed oil for free. And I am here to share with you a passage in the Bible that's talking about a blind man. He was in need of an answer. And he came and he used his faith and he shouted for the answer. And he got the answer. Have a look on this passage in the Bible. The blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many wanted him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. So that blind man, he was there sitting at the roadside, waiting for the answer, waiting for the day that his life would change. And on that day, Jesus passed by that place. And when he shouted for help, the help was at hand. And right now, as you are watching this program, the help is at hand. The help coming to you, regardless your situation or how your life it is. 1st October in this place, one of these seats here, one of this chair, it will be the place where you are going to sit with your family for you to receive what this blind man that I just shared with you in the Bible, he received. He got his answer, and you can get your answers as well. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center event, the former Vodafone Center
here in Auckland. We are going to have also the presence of Bishop Randall, that he'll come to join us in faith in this great event. We are going to have the distribution of the blessed oil for free and the entering of the replica of the Lord's covenant in this place to make sure that no one will walk from here without the answer from heaven. Let us watch testimony, prepare your glass of water, and I'll come back with our moment of prayer. Tala falama. Ia ole ave ili nei taimi whatau pa ai. Tau whaia tu ese tala vai al matu ni ainga. Ia olo ingo sa lesa le malfanga. Ia siu to luole lo ma futa io anita le malfanga. Ia to afasia ma whana una matu malanga mai Samoa. Matu te au maui upolu. Ia ua sfumar tu ni tau sanga matu no fo New Zealand sa ilinga manuia fo. Ia ole matu tau nu mai ni New Zealand ele o se tu whaingo fie. Sa tele lu i tau na whiangai mai matu le tele o taimi ma le tele o aso. Tele o taimi uti le matu whaasoa. Ia e mai se fo i whiangai ni se o matu ma mai o le tino. Tele o taimi le whaavano ino ma taimi matu te mafuta i ma sia ma whanau. Tele o taimi uma mai ngaluenga ia ma te o lawai. Ta whawhau i wharekalapu. Ia ele ngata fo i lea o masini te tulou. Ia pio mea ia na sa i le se whawhau ina ia whaafifio mātou mawhauwhau. Ma whaafifio ni o mātou loto. I whaingatā leo langa pio no mātou sa ili whaalalo langa. Ia wale ngalo ia mātou. Olo so i fuole atu e sata. Ono mātou sa ili ai. Ia pei tai ua avea lava lea ma mea. Wa whaina ilo mātou a inga. Ia o sia ma whanau. Wale lava si taimi mātou te mafuta i ma sia ma whanau. O le tele o taimi ua. O lava le tangata ia su ere me. Ia o mai fo i lātou ia lātou au onga ia wale. E se mafutanga ma whana mātua. O ma o puo ma loto i mea le ni o langa. Ua wha mua mua me le tauna wha mua mua. Ia ona mawa ia leo le tūlanga wha no noa. Ali ai mai tūno la mātou ainga. Ua wa ia le amatona o ese atu nei whāna ua su e ale me aluta mai titi. Su e lona manuia ma whaafihifia i o e sa ili a lātou o. Ia ma lātou ma me mana o e ni o langa. Ia ona maua leo se lu i tau ia i maunga. O tauno mātou sa ili se isi tu e whafo ai. Ia e whaafitai e le li i malana whaasino manga. Ia e mwhaiona tau wala mai i pepa pe ona tuwhaina e le kale sia pe ona mātou iai nei. Ia o inana au wala mai i le alofa o le atua ia i mātou. Mo mātou sa ili whafo mai se la vea i mo i mātou. Wa wale ngati ni o mātou ma mai o mātou tino. Ia e mai se fo i le afia o mātou. O onga o mātou tangata le tele o whainga tāmalu i tau ele ma whaiona o mātou o laina. Ia o leono mātou sa ili mai i leli i le e kāle sia le mo se fofo. Ia o i mātou te ili o le atua e alofa ma le atua e whaiva venga. E tasi lewa le atua ese ona tāleni mana whaamanu yanga i le tangata. Wa o ise whai evangelia o ise whaamalolo mai. Ia o nisi fo i e whaia mo whaasa olo toina i e tātou mai anganga le leo le whiri mara te Apollo pio i nāna mātou o sa ili mai i. Ia mo mātou tali sa pai ai. Ia e wale ngata ina maua ele mālo longa. I o mātou mawhau matino. Ia e masialo mātou wola whaale anganga. Ia o le mea wa iai. Ia leo mātou maua le tali mai le li. Tala falava wa o anita le malfanga. Ia le nau whailo atu la ma ua mateo mai i Samoa i upolu. Le meolo i ele taulanga wa pia. Ia ai o te whaftai le awa no moa. Pei fo ena whailo atu le tama. Ia o le nā e whape nalo ma ainga i tono si o mateo ainga. Tō mo i whaafita auli. Ona ua ele i loa e ma ua le. Ona whaamua mua le ali i mea sa whia ngai e ma ua i tono ma ainga. E mo i tātou te whai mai tau te o le lotu.
tau te whai lotu ma te talo ai le o iai le moni o le whaamua mua o le ali i te tono o le ainga. Ia o le maa ainga tumo i whaafita auli, whea ngai whaafita auli i le vāwha le unga ali e a awhia i le whanau o taimi vevesi. A awhia i maa whau o le whanau. Ia sa whape na o na whea ngai e i maa tau ma le tele o whaafita auli te tono lo maa ainga. Ai ina ua mātou o mai e sa ili. Sa mātou a wai te tono nisi o ekalesia. Na tātou wola ma soifua mai tono sa mo pele ekalesia e whakasa o ina sa mātou o mai ai. Ia e ese fo ile o ia langona ngai ai. Ona oa o tele a me va ai e o mata. O tele tal tonu iai. Na o whaile ilu mātou a inga. E au ni tātou sa ili. E tele mea o te iloa e au ia o onga le fionga le li. E le mawhai ona o va ai i te tonu. O mea sa mātou sa ili ai mo te fofo ona o le whaafita au le whea ngai pe tono le ainga. Ia, o le teimi nei talo ono mātou lotu i le ekalesia ni. Pe tusa nei ma le lua tausanga pe a. Te le o maupu, wala te tausanga talo ono mātou a wai le ekalesia ni. Mao ina o mātou ilo le te leo le suinga wa isi o mātou a inga. Te le fo i o mai na whea ngai ma sia ma whanau. Ia ma i ma ua uma. O mai iloa le mana whaaola o le tua ia whaiawa venga i tonu si o ma a inga. Ia ele ngata i lea. O mo le file mu tonu lo mātou a inga. O le file mu ma le oli oli. Sa se sele mea no masa ili le teimi mua mua. Ia e peta iane. Ina umo mao mai masa ili le ali. O ina ua mai loa ile file mu moni. Tusa lava pe ile tupe le tanga. Pe tupe pe le tupe. Tate maua lava le file mu lea. Male oli oli ali. Ele pe oli mea nei le teimi mua mua. Ele ilo se tupe ono. Wafi besi solo masa ili tu ole nila lo langi. E mai se ua whaafia fia solo i mea nila lo langi. Ai ina ua mātou nei o maile awaile e kalesia ni o mātou i loa ile file mu ole ali. Male oli ole ali. E tu mai toni o mātou loto. So po le ale tele o mea. Po le ale mau o le ata mai le tangata. Ai a se sele wha mo mea sa ili ai. Ia ona whaale tonu leo leo langa. Ia o lea fu ua e se tasi o le maa whanau. Se tasi o maa fini. O le ua fini. Karawini. Ia o lea ua tu inatu i le li. Wha o ngā mo le li malana ngā luenga. Ina ia tau tua i le li. O le alawa se whiau. Ia wha pēfu inisi o le maa whanau. A whaila mo le fina ngalo leo lea tua. Mosia maa whanau. Ia mai maa ua lama. Tu inatu o maa tu o le au auna i lea tua. Ia le awha apia lawa na whai, tātou te muli lava. Wai le isi au ngā tātou te maua i mea ni o langa. Ai mai mau i o tātou wola. Ia o lofe talai fu le fionga le atua. I o tātou sa ili mua le atua mana nā mi o tonu. O na wha o popo ina i lea o mea tātou te mana na o ai. Ia o la u wha o lo ma au le o yesu inga tele si o mātou a inga. O mwhai o na toi wha mau popo si o mātou a inga. Na se manu a whanu atu ai mai se si a ma whanau. O le tali wa au mai e le ali. Wa ia whaali mai le tele o mea i tono le maa ainga. Ai mai se. O le mbao i maa ua le tamama le tina. Le awala e ao na maa oa o aila maa whanau. O le tele o taimi tātou te manatu lava tātou maa tua o tātou e tonu. Tātou te le tua wanoa i tātou whanau. Tātou te mana o e whaalongo mai a tātou whanau. Ai tātou te le mana. E tu le wanoa se i whaasoa mai a tātou whanau. O te whawhitai le li ina ua maa wai te tonu. O le ekalesia le Universal Church. E le whape o le lotu. A o le mawhitanga mawhanawhana o e maleli e te ofo ina ilo wola. Ma tu uina mo le li. O na whaasoa mai le li. Ana whaamanuianga i tonu ia te oe malo ainga. Ia o te whawhitai fo i le neia wanoa. Ua maua e maa ua. Whaasoa atu ai fo a tonu. E tala whianga i se o loo fia Mosef Sosuani tono lona ainga. Ina ia mwhai o na whaasa o loto mai ai. Whaafita auli o leo langa pei o le mea ua iailo maa ua ainga. Whaafitai ai le li. Ona o lana upu. Awa ana le se anoa lana upu. Tātou te le sa o loto mai mea
I whitam whaingtau leo langa. Pe ona ia whetalai. Tātou te o atu ia te ia, e maha maa ia tātou a venga. A whai e moni, ona e whaanga hina le upua le li. O ia fo ina te wha maa a venga o mawhatianga, wha maa lo loi o tātou wanganga. O le tali le wa ia au mai mo I maa ua. Ia o le maa whaarolo ma au ma le maa whamanatu le lo tātou tunu po I lava o maa ua mai le maa whaatanoanga. Ia ma te wala au lia whaapitoa ai o ai lava se tasi o mana o mia le soaswani. Ia ma tau te wala au wina o tau ina I o tau su mai. I le aso mua o ke topa I le lima I le afiafi. Ia o le a whai le maa tau sauninga whaapitoa I le Vodafone. Ia o nā o le a tufa I nai le maa tau oi o le whaapitoa. Ia ai mai se foi o le ato la au le li. La o malanga mau mai lava I ina I o Brazil. Ina I o mwhaion tātou pai ai ma tango ia I te mau ele whaamama a benga ia te oi. Ia o le mātou whaalo ma au le ma whaalo alo fio mai tātou mafuta I le aso. Ia o le nā le tali wa au mai le li ilo maa aina. Ai o te wala au lia o ele uo. A whai o lo e mai moa mai. Po e whalongolongo mai fo I po whea lava o e maa ua mai ai. O le mātou event whaapito le a whai ai le aso mua o ke topa. Le lima I le afiafi. Ia whaapea ona e susu mai tala mai a au. Au mai lo a inga. Au a o le a whaapea ona tufa ina I le sua au. Pa ia whaapea ona au ngā mo lo a inga. Po ai lava o lo a inga o mai. Le ngata fo I lea o le a whaapea ona tau au ina ai. E nisi o au na a le lii. Le ato la au a le lii. Ia whaapea fo ona e maua le avano o le a e sau e te pae atu I ai. Ma maua mai ai whaamanuianga ai mai se le mana o le lii. Whaapea ona whaalau I loa I te tono o so se tasi o le ang whai ona a fio mai matala mai a au I le aso. Ia o le wala au atu lea. Ia manuia tele, whaamanuia le lii. Tātou whailoa I lea lava aso. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Hello everyone. May the Lord bless everyone in New Zealand in the name of the Lord Jesus Christ. I'm here being joined by Bishop Flavio. He's visiting the Philippines. We are having a special meeting for the leaders of Asia and Oceania. We received directions from heaven. And we are eager to execute what the Lord has as a plan to Asia and Oceania. And one of the targets is to save your soul, to bless your life, to change the meaning of your life. We are living, Bishop Flavio, in a moment in the world where people need answers. That's all they need, answers. Many people, they have questions, many whys, but there is no because. And in this event, we are going to hold there in New Zealand, everyone, and we don't care about their religious background. Their religious background doesn't matter to God and to us of the UCKG. They will receive what we are promising, because actually that's not our promise, that's God's promise. Regardless your situation, you who have been depressed, sick, you can't sleep at night, your life is going down the hill, you don't know what to do to change your life. We are here determining by faith that on this day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center, in the All Answers event, as Bishop already shared with us, you are going to receive all answers, because we are determining it, Bishop, based on what is written. Nobody came to Jesus and went home without an answer. Everybody returned home with answers.
Some of them got surprised. They expected one thing, and Jesus blessed them in a way that they could not even dream about. That's what the Lord has prepared for you. So that's the place, the Dewdrop Event Center, and it's going to be Sunday, 1st October, 5 p.m., with the entry of the Ark of the Covenant. That will be remarkable. Actually, we are going to have an ark, a replica of the Ark of the Covenant, but the true Ark of the Covenant, which is the Holy Spirit, will enter triumphantly within your heart and mind. And when the Holy Spirit comes inside of us, we are all transformed into new creations. And that's why we are here talking with you who are watching us, for you to join us in this faith. As Bishop mentioned, this is the great opportunity for the Holy Spirit to enter your life. And once it happens, all the answers that you have been searching for, you are going to get all of them. Be sure on this day, at this time appointed by God, 1st October, 5 in the afternoon, it will be a great day for your life, no longer be the same. This is what we are determining by faith. I hope to meet you up personally on this day. Okay? May the Lord bless you abundantly. We are eager and waiting for this opportunity to deliver into your life all the answers that will come from the Lord. God bless you. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies, you heard the word, but now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and Father, in the name of Jesus I pray. Bless this glass of water and those who are watching us. And I believe, my God, on 1st October, 5 in the afternoon, in this place, Dewdrop Center event, it will be the place for miracles, for lives get transformed. I believe that great and extraordinary things will happen in the life of those that will come to join us. Anoint each and every chair, so that when they come and they sit over here and receive your words, let the power of your Spirit enter their lives, and they must be happy and blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Drink from your water, it is blessed. We came to the end of our program today. Next week, we are going to be back here at the same time. 1st October, 5 p.m., Dewdrop Center event. This is the place that we invite you to come to join the All Answers event. All the best. God bless you all. Bye-bye.